Posle 5 godina braka sa ženom vidio sam da ne ide, da ne može imati djecu. Ja sam ošao doktoru da uradi nalaze. Radio sam nalaze, sve moguće pretrage i kad su mi rekli ne mogu imati djecu, nemam dovoljno spermatoida, ni jednog pokretnog, da nemam da ponavlja nalaze, da nije u redu. Mi smo ponovili i na kraju opet se ustanovilo da nemam spermatoida ni jednog. Pa prije nekih 5-6 godina djevojka i ja smo pokušavali 1 godinu dana da dobijemo dijete, ali to nije išlo i tad smo ušli kod doktora i dijagnostikovali taj problem prije možda 5-6 godina. Koliko god bilo neprijatno, o ovoj temi se ipak mora govoriti. Kada sam dijagnostikovao problem, bio sam već 4 godine u braku. Smatrao sam da se to meni ne može dogoditi. Kada sam dobio rezultate i kada sam pogledao u njih, kada sam postao svjestan i suočio se s tim problemom, osjećao sam se jako loše. Jednostavno, nije svejedno kada znaš da si ti uzročnik, neću reći nesreće, ali ne samo ličnog neuspjeha, nego i neuspjeha još nekoga ko je pored tebe. Nakon nekih 5 godina braka u kojoj nismo imali djecu, počeli smo da sve bilo dotad biće, međutim kako je to već vrijeme odmicalo, a i naše godine, odlučili smo i supruga i ja da budemo izvoditi nalaze, posvetili se ljekarima šta se dešava i nisam razmišljao tada o tome da to može biti rezultat. I uglavnom prvi rezultati mog spermograma bili su jako loši. Loši u smislu da je bio mali broj spermatozoida, slabo pokretnih. Nadu su mi ulijevali tamo, govoreći da to može biti trenutno, da pokušam opet poslije nekog vremena, da... I u međuvremenu su stigli suprozni rezultati, ona je išla na neke analize koji su bili, hvala Bogu, sve u redu. I ja sam sve više, kako bih rekao, shvatao da sam ja, da tako kažem, tu problem, ako tako to mogu nazvati. I kad su drugi nalazi spermograma došli, su potvrdili stanje od prvog i tada sam shvatio da ja u stvari imam problem i kako bih rekao, bio sam i lično zaista u nekoj krizi. U smislu, baš sam bio, da tako kažem, pao, mislio sam da je najbolje da se, kako bih rekao, razvedemo, da neko tu sa mnom gubi vrijeme i jednostavno izgubio sam samopoštovanje, mislim, to me, kako bih rekao, bilo me zaista pogodilo. Rekli su mi, pitali su od čega, ja sam rekao da sam imao založnjake. I oni su pitali jesu bili u teticima, ja sam rekao da su oba dva natekla i da je sve bilo. To je, kažu, to je bilo. Zbog toga sam, kaže, do jake temperature pa su sve pregovorili, kaže, do jednog. Šta vam kažem, to nije nešto bilo što je bilo u običajnom društvu, tako da se osjeća jako nekako tužno, loše. Ne volim još specijalno da pričam o tome, ali svi su bili u šoku. Ali smo nekako pokušavali da to zajedno prebrodimo i evo, nadam se da smo na dobrom putu. Kada smo razgovarali sa našim partnerima iz organizacije Fertility Europe, rekli su da koliko god neko društvo bilo napredno, koliko god neke evropske zemlje bile napredne i zaista otvorene, kada je u pitanju muški sterilitet, teško da će ljudi govoriti o tome. Onda sam odlučio da pokušamo napraviti neku priču mi ovdje, jer sam vjerovao da možemo i mi u nečemu biti prvi. I ne samo to, prosto smatram da se ova priča treba pričati zato što ljudi sve što ima veze sa seksualnošću doživljavaju kao tabu temu.
to što neko ima problem sa sterilitetom ne znači da se to negativno odražava na njegov seksualni život. Ali ljudi to poistovjećuju. Zbog toga sam danas na ovoj stolici. Mislim da je to priča koja se treba ispričati. Međutim, počeo sam da razmišljam o tome gdje su uzorci toga. Sad postoji internet, čovjek se može informisati i tako i tako. Iz tog nekog dana izvukla me supruga koja je rekla da čovječe, kao pusti, nećemo se vraćati nazad, šta je bilo, kad je to bilo, da idemo sada, vidimo šta se može napraviti, da li ima neke šanse, kako šta, i tako smo krenuli u tu borbu za koju se nadamo da će dati rezultate. Jako teško i tužno, žalosno. Nije im bilo baš prijatno kad su mi tako rekli, a nije bilo ni mojoj ženi kad sam rekao supruzi kad sam javio. Nije nam bilo svejedno. I danas za nam nije lako, a šta će, borit ćemo se dok možemo. Pa, nije to nešto, kao što sam rekao, što je uobičajeno ovdje u društvu i nisam želio da se moje ime provlači kroz društvo po tom nekom specifičnom slučaju. Jer smo imala sredina, tako da najviše zbog tog razloga sam htio da bude identitet različit. Pa, rekao sam pojedinim prijateljima, baš onim kojim vjerujem da ne pričaju, a i rodbine moje sva zna. Prijateljima jesam rekao onima samo koji su uz mene. Koji su uz mene i koji ne bi to dalje vodili priču i sve koji znaju od mene i da ne znam šta radim i šta. Ne, a tu su sramote, čega da se stidim, to je što je. Ne mogu se ja sad stiditi sramota, ako kome je sramota je to da se druži sa mnom, neko okrene leđa, ne mora se ni družiti sa mnom. Meni nije sramota, šta ću, od Boga je šta ću ja, Božja volja. A što se tiče djece, bit će ako Bog. Pa mislim da još nisam spreman, pošto me to, kako bi rekao, zaista teško palo. Želim da pomognem i drugima svojim primjerom, ali još nisam spreman da izađem u javnost. Prosto smatram da, šta ja znam, zbog naše sredine, mislim da će me ljudi drugačije gledati. Možda oni neće, ali meni će se to tako činiti i mislim da bi mi, šta ja znam, da bi to bilo dolijevanje ulje na vatru i moja situacija mi je dovoljno i ovako teška da se nosim s njom i još mi to bilo samo otežavajuća okolnost. Kako to smatram? Na kraju krajeva, bez obzira što, opet kao što sam rekao, mislim da mnogi od nas i neće izaći kao pobjednici iz svega ovoga, imaće za sebe borbu. I to je ono što je najvažnije. I smatram da svaki čovjek nije slučajno dobio, odnosno nije mu slučajno dato to što mu je dato. Prosto svako od nas može da ponese taj teret koji mu je univerzum dodijelio, a isto tako mislim da može da izabere da li će biti žrtva nečega ili će biti borac. Lično smatram da je daleko ljepše biti na ovoj drugoj strani. Na kraju krajeva, vjerovatno u vještačkoj oplodnji i donaciji, koja je možda jedino rješenje, a vidjet ćemo još poslije nekih pretraga da li se tu može izdvojiti na neki spermatozoidi koji bi mogli biti aktivni u tom smislu. A ako ne, ja sam spreman i na donaciju, jer čisto ako smo sve ovo prošli zajedno, mislim da i mi kao par zaslužujemo da imamo to potomstvo, pa i pod tim uslovima, mislim, šta da se radi. Čitao sam nešto na internetu da imaju neke, da odemo kao dalje ovako negdje van, ima donatora, ima toga da bude šta ću ja. Ja sam spreman na sve. I donatora ako ima i da bude, ja sam na sve spreman. Samo da se ostvarim kao roditelj, da bude